дар соли таҳсили хониши нав донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 22 ихтисоси навро ҷорӣ менамояд. зеро ба ихтисосҳои нав ки мутобиқ ба замони муосир аст талабот вуҷуд дорад. дар ин бора ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Ҷамшед Ҷӯразода ҳангоми нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. таъкид карда шуд ки эҳтимолияти кафедраи журналистика ба факултет мубаддал гаштани он вуҷуд дорад, зеро бештари донишҷӯён ба журналисти касбӣ гардидан мароғ зоҳир намудаанд. Журналистика. Веб-журналистика, журналистские телевизионные, шудаст. Дуюм равии ихтисосо ин ба фанҳои дақиқу табиатшиноси талаб дорад. Дақиқу табиатшинос талаб дорад ва сеюм равии ихтисосо ин ба равии забоншиносӣ. Масалан дар факултети шарқшиносӣ мо ният дорем ки ба ғайр аз дар ҳамгироӣ бо масалан забонҳои шарқ ҳамчунин омӯзиши забонҳои ғарбӣ масалан франсавиро баромон ва дар бораи минбар боз ташкил кардан ё баромондани омӯзиши ихтисосҳои дигар ки 15-20 ихтисосҳо дар бар мегирад имрӯз корбари рафта истодааст ва ин ихтисосҳо низ ба бештар ба ихтисосҳои ҳамгиро тааллуқ дорад. боз ҳам дар равии дақиқ илмҳои дақиқ табиатшиносӣ ва забоншиносӣ бошад. ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Ҷамшед Ҷӯразода таъкид намуд ки ихтисосҳо асосан дар соҳаи матбуот ва омода кардани мутахассисон дар соҳаи телевизион, веб-журналистика ва соҳаи гуманитарию дақиқ алоқамандӣ дорад. эҳтимолияти ҷорӣ намудани ин ихтисосҳо дар назди факултетҳо ба вуҷуд омадааст. ҳамчунин таъсиси гурӯҳҳои русиву англисӣ ва ӯзбекӣ бо назардошти фаъолияти ихтисосҳо дар донишгоҳҳои мазкур рӯз ба рӯз вусъат пайдо кардааст. соли таҳсили хониши 2020-2021 дар факултаҳои донишгоҳ 62 гурӯҳи таҳсилоташон бо забони русӣ ва зиёда аз 92 гурӯҳи таҳсилашон бо забони ӯзбекӣ таъсис дода шудааст. дар ҳақиқат мо имрӯз гурӯҳҳои русӣ бисёр дорем. Масалан агар фарз кардем солҳои пешин агар 10-15 гурӯҳ бошад, имрӯз мо 60 гурӯҳ дорем. 60 гурӯҳи зиёда 60 гурӯҳи русӣ дорем. Масалан солҳои пешин камтар буд. ин дар заминаи ҳамон барномаи такмил омӯзиши забонҳои русӣ англисӣ. имрӯз мо дар назди худ вазифа гузоштем ки ба масъалаи таъсиси гурӯҳи англисӣ эътибори ҷиддӣ. албатта таъсиси гурӯҳи англисӣ мушкилотҳои муҳаммои худро дорад. ин пеш аз ҳама забондонии худи омӯзгорон аст ва доир ба масъала мо кор карда истодем ва муайян ҳама сола мо курсҳои ройгони бо забони англисӣ барои омӯзгорон таъсис додем ки ин курсҳо мақсади асосии таъсис додани ин курсҳо албатта пеш аз ҳама омода кардани омӯзгор барои такмили омода кардани омӯзгор ва муаррифии донишгоҳ дар сатҳи байналхалқӣ, омӯзиши забони англисӣ барои таҳияи лоиҳаҳои байналхалқӣ ва минбаъд таъсис додани гурӯҳҳо ба забони англисӣ. мо дар назди факултети забони хориҷӣ 2 гурӯҳ дорем дар назди факултети забони хориҷӣ ки ба ғайр аз масалан ихтисос онҳо фарз кардем ҳамон чиро мехонанд, фанҳои дигарро ба забони хориҷӣ таъсил мекунанд. лекин имрӯз дар дигар факултетҳои ғайри забони хориҷӣ мо ин гурӯҳҳоро надорем ва корҳои ташкилӣ барои таъсиси ин гурӯҳ рафта истодааст. мо медонем ки соли таҳсили 2021-22 ҳамин гурӯҳҳои англисӣ таъсис дода мешавад. донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар кишвар ҷойи сеюмро ишғол кардааст, зеро то рафт донишгоҳ барои омода кардани мутахассисони арзанда корбарӣ менамояд. имрӯз донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров мутахассисонро аз рӯи 90 ихтисос омода менамояд ки бештари онҳо ба соҳаи маориф вобастагӣ дорад. ва оё кадрҳое ки донишгоҳ омода месозад ба бозори меҳнат рақобатпазир аст? ин яке аз суоли хабарнигорон ба ректори донишгоҳ Ҷамшед Ҷӯразода буд. یکی از امیدها که نشانده‌های اساسی فعالیت دانشگاه این رقابت‌ناکی در بازار مهنت باشد.
یعنی نتیجه فعالیت ما این تامین شدن خلق‌کنندگان با جای کاری است. و امروز در دانشگاه از روی 90 اختصاص امروز متخصصان آماده کرده میشوند. این بیشتری این اختصاص ها به رویه آموزگاری تعلق دارد. و رویه آموزگاری دیگر رویه که دانشگاه امروز آماده میکنه متخصصان از روی رویه اقتصادی. خب سوم رویه تکنولوژی اطلاعاتی. خب رویه همچنین هست میشه رویه منیجمنتی سالیابی. خب منیجمنت و رویه ساحه صنعت و دیگر ژورنالیستیک. یعنی چند رویه که امروز از روی همین رویه ها خب ما امروز متخصص تر میکنیم. باز یک رویه هست که خیلی دانشجو هرچند شماره دانشجویان کمتر میشن این رویه طبی بیولوژی. و امروز از روی همه این رویه امروز دانشگاه یک رو بعضی مورد تکنیکی، بعضی علمی، تعلیمی، متدی خوب رو دارد و بعضی کادری. در روند رابطه‌های بین‌المللی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов 30 برنامه‌های گوناگون تحصیلاتی، علمی و تحقیقاتی را توسط شبکه اینترنتی به راه مانده است که در نتیجه بیش از 10 نفر موفق شدند که صاحب گرانت‌های تحصیلاتی سفارتخانه چین، دانشگاه‌های جداگانه کشوری مذکور گردند. در دانشگاه گذراندن کنفرانس‌های بین‌المللی هنگام پاندمی کرونا ویروس طریق آنلاین تشکیل و برگزار کرده شد. البته اینجور پوشیده نیست که پاندمی و همه سالهای حیات تاثیر معین منفی رسانیده است و یوزه درباره معما و معلم سخن کردن. البته این معما برای دانشگاه ما نیز هست و در مورد صفت تحصیلات اگر سخن کنیم ما کوشش نمودیم که در همین شرایط بسیار شدید و مشکل پاندمی و مکانیزم های موافقی فعالیت تعلیمی علمی رو برآورده و از جمله در همون وضعیت سال 2020-21 چون که میدونیم ماه مارت اپریل یا خروج کرد بعد ماه اکتبر نوامبر محلی بسیار شدید بود. ما در همین شرایط مکانیزم های علمی فعالیت تعلیمی رو کمتر تغییر دادیم و به شکل سیکلی داشتیم. همین گذاشتن به شکل سیکلی تا یک درجه امکانیت بود که ما در مورد همین پیشگیری همین پدیده پیشگیری همین جریان تا قدری موفق هم شدیم. زیرا شکل سیکلی تحصیلات امکانیت می‌دهد که خب اونقدر انواع زیادی دانشجو مثلا در مرکز تستی جمع نشوند. یعنی مثلا دانشجو مثلا در یک هفته که یک سانتی فانی معین رو تحصیل می‌کند، یعنی در همون یک اولوتورش کانتاکت یا که با هم تحصیل رسانی کمتر نزد. دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov به جز این باز با 7 مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کشورهای روسیه، ازبکستان، قزاقستان شرطنامه همکاری را به امضا رسانید و در مجموع با 70 دانشگاه و تشکیلات‌های علمی و تحقیقاتی خارجی در اساس شرطنامه‌ها همکاری سودمند را به راه مانده است. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.